Iyi ni impanuka ikomeye cyane. Kapiteni w'ubwato ngo arashinzwe kunywa urumogi akaruhamisha ubwato bwuzuye imbaga y'abantu, ubwato bukibira bakabusanga ku ndiba y'inyanja. Reba uko ubwato bwibiye bakabusanga ku ndara y'ubutaka hasi mu nyanja. Benshi bapfuye, kapiteni we ararokoka ahita afatwa. Ikindi ngo harapakiye abantu mu rundo ku buryo ubwato bwari bwuzuye. Ibaze nawe, ni impanuka ikomeye y'ubwato abereye muri Guyana, abantu 27 bamaze kuboneka bapfuye n'abandi 83 baburiwe irengero. Igihugu cya Guyana kiri mu Rwanda yakomeye nyuma y'impanuka y'ubwato bwa MV Barima bwarohamye mu ijoro rya 18 Nyakanga 2026 ubwo bwari buvuye mu murwa mukuru wa Georgetown bugana mu gace ka Port Kaituma. Amakuru mashya atangajwe na leta ya Guyana agaragaza yuko abantu 27 bamaze kuboneka bapfuye mu gihe abandi 39 bamaze gutabarwa ari bazima n'abandi 83 baburiwe irengero. Ku ikubitiro abayobozi batangaje yuko ubwato bwari butwaye abantu bagera ku 133. Byaje kugaragara yuko mu by'ukuri hari abantu 179 bari muri bwo kubera ko abatari banditse ku rutonde rw'abagenzi. Ibi ngibi byatumye havuka impaka n'impunyi zikomeye ku micungire y'umutekano w'ingendo zo mu mazi. Ibikorwa byo gushakisha abarokotse byakomeje ku bufatanye bwa leta, abarobyi bo muri ako gace, ibigo byigenga ndetse n'abandi batabazi kabuhariwe. Ubwato bwamaze no kuboneka buri ku ndiba y'inyanja kandi ngo mu gace karenga kilometero 1000 bakomeje gushakishwa no gusakwa. Hagati aho ngaho polisi yatangaje ko kapiteni w'ubwato n'umwe mu bakozi babwo bafashwe nyuma yo kubasangamo ipimo byerekana ko bakoresha urumogi rwinshi. Ni mu gihe guverinoma ya Guyana yise itangira iperereza rigamije kumenya icyateye impanuka ndetse no kureba niba habaye burangare cyangwa se amakosa ateye n'abashinzwe umutekano ndetse n'ikorwa ry'urwo rugendo. Minisitiri w'intebe wa Guyana witwa Mark Phipps yavuze yuko abazagaragaraho uburangare cyangwa se amakosa yose bazabihanirwa hakurikijwe amategeko nta bintu by'imikino. Mu gihe kandi ibikorwa byo gushakisha abandi bigikomeje, imiryango myinshi cyategereje kureba irengero ry'ababo. Ibaze ko ngingi yarimwe mu manuka zikomeye cyane z'ubwato muri Guyana yari imaze imyaka myinshi ibonye kandi ngo umubare wapfuye ushobora kwiyongera mu gihe ibikorwa byo gushakisha abandi bigikomeje. Ngaye nguko rero twanganisha imiryango yabuze imbaga y'abantu. Ikindi kandi twifurije abakomeretse gukira vuba, naho bitabye Imana tubifurije kugira urukore dashira, rest in peace. Mbabwira ni karagace mu nyina cyari mwe Nyabari Obed, naye ngi ni soko y'amakuru waruteze amatwi. Obi time.